responsible government on the Kandabong Yadeva. See difference than ever control separation. Adugi Kaitara, Aduna, Heck Lotoposha, the Gumtoba, then we have to be Kanoduneva, control the whatever you have to control to do moment on Adudi. Sugi Kangusing, Hojiki Mogi weapons into CRPF and BSC came the Tamga Haitaradi, Sidami Amsal, William Sinchi, Adudi militant Tarako. Ada militant Tata declared down to Tamni. Adu Sigi Tokosima, I can't white. Go. Have the Keda Sidahata Sotana sniper war Sanakatil, Token Kota, Toriam, he can the Pagipang in the Titanako. Sima one thing I would like to Canton Goko. Adagidi Masagi Aina Hani Mongol lady Boko. 3rd May 2023. Why the DGP fell? Chief Minister do Chalaga Kaluto Dogina Tedna. And the Chief Minister do not Chalaga Iraq Dolution Tedna. DGP, Chief Secretary, and Home Commissioner, motion about the act of the Sheko, manipulate of the deployment and force and all this thing. Why they failed? Go. I do fail to Kariginova. And who was the DGP? Chief Secretary Konta, Home Secretary Konta, all these things have to be seen. Go. I do have the study to Home the Kale. Go. See, Iran, he told me Mutumda. I do the Adunumi today Tokra, Kamaito Toy Tokte. Haibasigi Aduda Yana plan to Lake Reba. Adu Burma Act Haiba Poto Adudi 23rd December 2022 da Joe Biden signed to a Mogi Parliament, House of the Representatives signed to a exactly 4 months and 16 days. 4 months and 16 days gi Matung the Sitoeva. Adu Hojiki Potsa April the Moda put up to Mogi members in Mogi House of Representatives. Moi discussed already. This is the 23 December 2020 they signed away. And 4 months and 16 days. Given the top port of the city. And well planned to Hopone. I wish the Popi Tarmino am to come Tarmino. Government Udabra, Central Government Udabra, State Government Udabra. Go. Can the Kandabra? German road size can Kandabra, Kotabra. Simiams in reported Lloyd Niqua. Aduna Neferes, Canosity, government issue down the lane. Week we had to Nico, I say information to can talk the hydro never. Aduga Matoto the Haitaleco, Matoto down this thing. Adagi Amagamu Hage, Amtina Tojiki problem Siki Canosida. Nasagi district to Ontoki was say. This was again a very big blunder. How do you avoid Tamabangi Chingdo? Tamabangi Ching Charapin Kai say, she can Popi district. Lango say can Popi district. So Nakanda Gotan Kona neighbor call. Gotan Kosa and Rogi Mamanga. Kangpopi district and Kangpopi is there. Why? Sigi blunder, Sika Dobito, you know, this was a very big blunder. Aduna, Akoigi, Langakshina, Adu Aina, which Hajari say, Census Kimatang, the Ain Hajari say, Manipur ever say, I may take the population like Teva. Population like Jani Hotani. Go. I my passo, Ani Hatapo me. I might Ani Hatapoiko. A lot of that may take the population say increase today. In fact, it is going down. Other than the population because the maximum population might have a community the Machaya Potreva. So it is coming to 1.7, 2.1 the sustain to the Nebuco. Aduna down to have a Kogi, Aduna. A population say, that actually over Targadi 2021, the Gila Patagadi, it will be around 34, 35 late Deva. But I don't know how many now. I need Sigit Post here. Masigi Post Aina Pajar Pomatamda in a price scrutinized Tomatamda census and the NRC and NPR. NPR had to do any call. Siluna Punata in one go to Uyava. Sigumba step by Yam Canada, Gamin Tanadaba, Shimo from the D. Once and for all to the paper. Animaket to no paper. Go. Census and NPR is almost the same call. Magi Data Loni, NPR, NCR, NRC Hybrid. Computerized or Kodoneva. Set out or Kodemagi documents in Dimatuna. Set out this is Indian, this is foreign, set out or Kodoneva. That is that other finally the Kodoshikan Aduna. Census Tonova. Adedi for Hajit Tinopal district Nataka Fujol, the Tamam Maba. Adadi Akoshana and the delimitation Toshe, Haka to neighbor, but Toshe to neighbor. Go. Other the census Toga the vote Hadamatum the Wasagi NRC the vote Hadam, you haven't done. NRC, the past of Kamu, what other to say. Aduna ambiguity is late never in Hajan. Fight solution never in the Vota. Sigi Poche, Akogi, Manipur, Gamena. Strongly recommend to you, full upset of you, nitty-gritties are there to do all
completely at one go hai banida si hai thamjage thank you jiki irang loisin bagi matang dudi kamaina thambibe irang loisin badi 2009 an hai dana ko 29 ai ngai aham hai gi bdo win the win government policy se India government na khoi manipur thugai ge atopo ma chang ge Kuki-Zo country film solution ka kan ko khan banate adu Kuki ga naga ga sidis mana interlock to lei ba lam se ko interlock to lei and most of the land are belong to the Nagas mo ju khang da banate ba separate administration adu wati tar ko deni oi roi ba ko adu su oi roi adu da sida ha ka du se ngasagi win se community lei ba win se hadi community lei ba ngi win amaslei ni na ko the moment you go against this win linga sin local iba manipur gi tangdu leita da film sin lusin na bi khongthang sing manung sen ni hana local iba khongthang si kamai yengbe angko ki phom si masip kan woni handak se ka dangerous oi e ko dangerous oi aduna ne mo ada delhi da kauri se dangerous oi se kai no more create to khibodo aduma na sana ka til create to ke to le ba sana ka til se 32 kuki village and question la leiba tampak ta leiba khun mane ba ko aduda lo mon ma thak ta lei toiba in LNG range da LNG range leiba se kut kan thun je nakna lei ba ko round toroga mulam asidi khidang lakre ko hoji haiba mulam si khidang lapi mathak tani ai aduda chahi mari aina aduda posting targa aina ai company wana oirme adudagi irang se na mamang ida 1993 ki naga kuki class ki matam do adu matam do da yam tira sensitive ba quite sensitive ba village ne kai go adu ba hondo ado only naga tangkul village surrounded by cookies hai bane ba adu moise am ta chana yar pote adu ai chang ka sida ai sahi mari do da lei naga myam adu matam gi tangkul myam cookie myam tabirum su ya huji ko I am telling the fact they can pass a remark ko adu mafam tu da aina very strict order passed away ai noi bi phaga da phaga lakna te adu bu noi khanda di khana loi adu kai gumba amana amada tongna ba taraba I will not leave ai ngonda hathiar kyam lai hai bi weapon kyam lai ai ngon maru kyam lai boy hai ba I will not leave anybody hai moi masen khuba amuk thana de ko adu gana akhoi gi kariba golden jubilee independence day ko India gi adu do khoi janagana saga khoi mayam do celebrate taweba adu ga ai company se adu dagi ne Assam Rifle headquarter dagi la e adu sima honje pura shanti ore nang tholo haidana company do pura ga chinga le thameba ठीक है अदुना ना इन मरम वक्त हाइजरी दो को Assam Rifle is a very good force but it depends on the commander hai दो को आई नीम द भागी दे दुदा आई सरो चक्र फंगे ना कन खन गी दे को आई गी मी सिंगी आई गी इचनाउ सिंगी सोबे यादे नो लोति नगदमनी हो लोति नगदमनी हाय दैट विथ दैट थीम आई स्टार्टेड वर्किंग को अदुना मोइस द लोइ नसिना लेरमी अदुदा हौजिकी आइना हाइबा गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस डे से अदु मतम ददी इम्फाल दगदी नोंगमी पाइ ददी यापोते आमत सेलिब्रेट तो मतम नते आइना 1990 कन से 1997 की वारी इनको हाइसे कराम तो याम जानते अदुबो उधर अखोय म्याम पुल्लगा दे तवे चाक चामिन द खोमिन द वॉलीबॉल सानन तवे बको सो दिस वाज इन द हिस्ट्री नाउ हौजिकी का तो जुदा डेंजरस ओएबा बिकॉज़ अदु मफम जुदा ने नुटी कापेन तो इसे अदु कापे तो ता दिंग सागी सेंट्रल गवर्नमेंट न मोइदु कौताबा अनु कौरिने आदेदा सो तो से सोम जपते कौरिने बा अदु दी दैट आई कैन विजुअलाइज को अदु न कौरिने अदुगा मोइदु सिदंदा खा पिरंगनी सोयदना सुसोय सोयदना पिरंगनी को अदु सागी अमु इनाउ शांतना हागिबदो आई अदु हाइजर के बको अदुगी मरम से आई याम फदना खंजगी 1947 कनुगी अखोगी इलेक्शन तो खिबा मतंग से को पियर्सन हदन लेरमे पियर्सन जे नागा दिवान न मते मोर मे दो मा से चखर यूएस यूके चखरेबा चखरगा दा आई रेजिमेंट की कैप्टन प्रियोवटा को अखोगी महाराज बुद्धचंद की मनाउ नुपा से सिसना दिवान ओएबा इलेक्शन तो मतम दना सुसा न नुपा म लेदो अखोइन खंजबदो को हा आर सुसा है से मसे माउदगी ने अनकॉन्टेस्ट मा इलेक्शन तो गिबा अदु मादी कदाय देनो ओरिजिनल काय देनो सोमतल देनी लेबना कदाय दासना खथे लेसिदा आइना हौजा हाइबा खुन सना खथे लो अदुदनी हा अदुना अदुदा लei माइ मचा नो पासो लei अंकल पक्षा याम नुसीना आइना तिना जे को अदुना अदुदा लei अदु अनकॉन्टेस्ट नि को सी द पर्सनालिटी ऑफ दिस मिस्टर सुसा कैम पर्सनालिटी लेगिबो मालिकनी हाइमा तमदना नोबडी केम अप दैट वाज हिज पर्सनालिटी अब कैप्टन मतिक मगुल लेगे दो अदुदुनी फर्स्ट एमपी फ्रॉम मणिपुर आल्सो हौजिकी मणिपुर की दरबार की दमकता इलेक्शन तोबो मतम द मान अनकॉन्टेस्ट अदुगा मेजर बुक कथिंग को मेजर बुक कथिंग उखुल तगिनी फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द नागा कम्युनिटी को फर्स्ट ग्रेजुएट
Maharaj Buddha Chandana 35 rupees scholarship piraga masi cotton college tame magi mana iba matam dana mani irame 35 rupees adu matam ta kam thi yamge bu mana lavishly leiba matam dana adu ma se harawing da nuai da ko ma paikha ma fail have sahida adu ai masi Maharaj na thabani ai yaro sidi hana mana laikan tamaga chahi ma sum tamgi ko this is in the history ठीक है अदुगी इलेक्शन to the Mr. TC Tiankam hai nupa se he was the speaker tangkhul niko akano niko kuki niko mai macha nupa se England le hoji ko mai macha nupi se akoi ni class hobu matam da mana engonda communicate tor ke engonda mail thar ki ko yam nusiba mail thar ki hoji ki akano sina aina kai hai se ma se anti ko sira iche ko sira khang de ko aduna man iche ko ge yam nusiba mail thar ki ai manipur da smai to ko ni khang di ko te hai ko Tiankam hai nupa si gi speaker first speaker of Manipur magi machanupi ni ma machanupi se British and the long onge ado magi masi su British ki na kai haita mogi government da yamna chauba post ma elect to ki I am mission te ko ado first from notice ni ko first from notice from kanoni notice de ni ma elect to ki do yin pi do ko very kai haita adu matung da masai gi kariba T Kipgen Tiki Gurhead or Pearson High and part of the Yam Nagar Pamini, Ahogi Manipur, the Buddha Chandrana, scholarship Piraga, Shigi Kariba, Hogi Kari, Nogi School, Johnson School, the class 10 Tamakpani Tienpo, Mase, Sileta Chala, class 10 Thai, distinction subject, Anita passed away Marco. Distinction High with the distinction class 10 Pavas passed over Yamu Hazani. Adubu, he passed with 2 distinction. First IAS officer India he was the first IAS officer from Manipur. These are industry moiki mapum marang khang do mayang singsina sei da akoi gi chinggi da to ye bakwas ka te wathi do re because they moina na wari se kongkok to no honari ba British na akoi gi India se thadok hiba matam da moina harau ra chakhiba nate nuaira chakhiba nate moi the graduate am lai chakhini aduna sim hom sida da moi gi control tawna ba haina moi kano thiram me ba adu moi sumara nate British na simam mani Christian noi olame adu this is the fact ko se fact away ni adu da akoi na haisi ni ai bokti akoi gi mayam no di haine ko 1951 dal lai hoba kuki myam ning do 1951 hai 1961 akoi gi honorable chief minister be na hai 61 no problem 61 is okay loina isina wa tani adu matung da ko sing do loina ma foreigners ni they are all refugees haiboni khandok se haiboni ba du ko aduga masida akoi ne sigi irang ki to pom matam sida ai wam haijage ba ko sugi kambu se na 2008 ta 6000 rupees mogi mi every card da pigadam ne ba it was around 2000 way ke ba su card sing se ko aduga 6000 rupees pigadam ne ba adu 6000 sigi same rate ta pirak pom matam da ngasi bo da pirak pom matam nga da su pigin thoi dana pigin matam da di 1 billion 59 crore 20 lakhs taiba adubu with inflation hauji matam dadi increment ne 6000 to cost ora maro ba ko aduna sigi pot se moina kai haitara akoi myam gyan ta ba da kale fur myam akoi gi naga su gyan ta ba da kale kuki su da kale bai 1961 gi mamang da lakpa kuki myam do adu gyan ta ba da kale because adu gyan ta dra gadi 1961 gi mamang da lai ba kuki sing du gyan ta dra gadi then fugai na doini ado fugai na matam sida ai wam haijage ko the crux is akoi gi insurgency hai basidi raise to gi basa kai de raise to gi ideology and philosophy ko ideology and philosophy higai wa to ba mai te da khoni higai wa haidana ko higai wa sidi mi ma thangno matam da higai wa di hajin ba se hajin yam thu chat pa le ba aduna higai wa yam tau gi ba du matam da ko aduna higai wa si tawra higai wa to si kana na tawri no the person who was next to chief commissioner na kana Heman Singkap adu dan chief commissioner mawoda nakhi nupa se kasu kai de mayam long khangjano ti gig ni am na ise ko to everything was planned by him higai was done by him ठीक है aduna akhoi maidai sing na India da merge to matam da thamoi banda thabal chongi kano da akhoi gi kariba singjamai gi how ground da thabal chongi chak chane myam thabal chongi ni that too in which month October da adubu in due course of time 15 years change philosophy and ideology sagal point da India government akhoi da phajan yeng bidre ha bisi ko adu kai to da to gi no adu higa wa da to gi bo atane ko adu si to kan si da na anthropology yeng Indian government in the present time
in the present time the anthropology yang aduna anthropology yang po the India ki policy da yam near future sida ko near future sida India policies da kamaina chapki mi sing against the wind chapra with the wind chapra si yang ine ba with the wind chapra du ne ba moi ga tantinari se aduna akoi furup sing sina khangba ta ka le whether we should go with the wind or with the against the wind sineba against the wind wargadi difficult hoini with the wind wargadi light hoineba aduda Indian government na side sida lai ba proof sing je karam no je loin khange they are very clear about this ठीक है क्या करना क्या नहीं करना they know everything aduna adu khangpa matung na moina bung che song chana le ba sigi mafam sida aina nga hamu haje ge do nei Chinese gi Burma da adum involve to lai ne ba Chinese sing che Burma da involve to lai ne to da ta di Chinese lo re China lo re aduga China na se da Burma da involve to ta di America adu yaw ni adum yaw re adu America si do yaw da ta ga di America mu lo re power da yar ro ba ko aduna ani si yaw ni adu yaw matam se de kan ba phur mu tere e chana ba phur tere no mo ne chana ba phur tere thire ko matam da kana kana ta ya du pop ta re adu ta gi matam si da akoi somna kan da gi mo akoi nagana kamai tori akoi kuki ne kamai tori akoi metai ne kamai tori sini ba adu the first last thing aina hajago do siri 1961 Honorable Chief Minister Biren Hajabado Ayazare Boko 1961 gi mamang da lamba kuki sing mayam Kuki-Zo mayam isin yang ngtani adu matung da lakodo maitai oisanu dagi naga oisanu ko they are all foreigners amata they should be identified NRC and the census should be done together and I have seen dagi ani mo che amukta da lotion ba ya ba che kanu tawre akoi gi Manipur gi population se it is just 30 lakhs of the UP gi na population Lucknow as a UP one district ni DCM na pupo papam ni 69 lakhs lai kamkhai bu phate Assam da district amada average the mod lai se 15 lakhs ni ko district amada DCM na yang se 15 lakhs ne ba akoi DCM na yang je fijol da 47000 tak kariba sigi se Tenopal da 75000 kanoda kari ne Churchandpur da 1,20,000 Kuka pika pada lobi ya bang aptani but then will has to be there the government has to have the will the government has the only government khadana te opposition ju yaw ni se the discuss tong mi dong solution se apni irang solution se ga tadi masil solution bi ta central government da kanu se PBU project phajana to biu ko project phajana to requirements for PBU kai kai changani khokin changbiu duga simya solution biu habane ba and the central government the commitment to khre fencing to goni NRC to khre na mo to khre the fencing to no se kan ho na ri mo da ai si update tong je ba thank you su kangbu ga khoi government wari chana ba khorok pa du masigi wari chana rai ba sigi manung dai khoi mamang dai khoi gi 2029 fawda notice tagi kogi insurgent group sing lotion bagi wafung musul lady masiga hujuji lady crisis siga punana ahum ji yengna kan kamani yengbe aroi bu tambi hujuji chathari ba wari chana wifgam siga kogi lalhu bagi samesha lotion na pandam thama isiga kogi su kangbu singa mukki hena mari fabu monda wari chana rai siga manipur crisis siga lotion bada kamani yengbe hoje inau santan haibi kibido yam phajana chumna haiba ko aina sumang da hauji mamang gitu dah ini hai kita na 1961 ki mamang dah lapat tu Kuki oisunu naga oisunu baji oisunu loi je na waktu ni adu matung lapat tu foreigner kahani khatam ko adu ni very simple sini apa ko adu dah ai wam tak hijau ke ko su hai bersika surrender hai bega ani si difference ai hai je ke ko 2004 dah na ANVC ko ajak national we volunteer si council megila ki ko mo se 120 de na surrender tawe surrender ni ko chief minister na hai ba didi lapang na hai ba ko you surrender or otherwise we will have you hai ba ko adu surrender tawe ba adu ma na si sum hai ba no se ko na militant oyo na thajin ki mana te ko there will be no rehab tawe hai mana very strong CM ठीक है adu surrender tawe adu rehab so tawe rehab mo ting hu pang taw bu taw mating pang ba du moi condition di magi condition di sine ba rehab su taw roi to surrender su taw da ta ga di we will take action ha ba adu action lo ba adu action do lo da gi di mathang la kan to kan da adu di yam ha nu hai tre ko adu to surrender taw ba ko that is surrender ko su hai ba da di once upon a time the government adu gi matam du gi government du gi requirement gi oina ko adu matam da 2008 ta moi khali se at the wisdom of that adu matangi government do adu moi wisdom da si na chumani en tawru ne ba
ko hojina duna blender we po wane ko aduna adu matam du da tawru matam du di kamai to government na yara ga sign to no ki pot amne ba aduna si se ko na lokto si hai matam su we will de go no ko sigu ma ka hai tara responsible government na khand ba ya de ba sigi difference da ne ba control se pore se adu ki ka hai tara adu na hek lokto ko su adu kum to ba then fit we have to be kano du ne ba control to go ta ni have su control su to do ne mo to no ne adu di sugi kangbu sing si hoji ki moi ki weapon sing do CRPF and BSC ki camp da tham gre hai tar ga di sidam yam chali bi yam sing si di adu di militant tar ko ada militant ta di crack down to tam ni adu sigi to do sima ai khal nuai te ko habadi crack down sida hat na shot na sniper wo chana ka thel to dong ko to yam si di kanon de phagi pharang ni na te na ko adu sima one thing I would like to kan tong ko adagi di masai gi aina hani mongol lei libu ko 3rd May 2023 da why the DGP fail chief minister do chalaga kanu to dong ni na te na ani chief minister do na chalaga irang do lu sing do ni na te na DGP chief secretary and home commissioner moi sine ba do act to do se ko moi ni manipulate to do se deployment and force and all this thing why they fail ko adu fail do kari gino ba and who was the DGP chief secretary kon tha home secretary kon tha all these things have to be seen ko adu me adu khoi study to da ka le ko si irang si thokoi matam da adu di adu numi tu dai thokra kamai to thoi thokte haiba sigi adu da yamna plan to lai khre ba adu Burma Act hai ba poto adu di 23rd December 2022 da Joe Biden na sign to we ba moi ki parliament da House of the Representatives sign to we ba ko exactly 4 months and 16 days 4 months and 16 days gi matung da si to eba adu hoji ki pot se April da moi da put up to moi gi members na moi gi House of Representatives da moi discuss to 23 December 2020 de sign to we and 4 months and 16 days gi matung da thok pot amane ba si se adu well plan to hi pot ne akhoi sta popi thar me ma am du kamai thar mi no akhoi gi government u da bra central government u da bra state government u da bra ko kan ka khang da bra German road size can come the Brakota, Simiam in reported Loida Aduna Neferes, Canosity, government issue down the lane. Week we had to Nico, I say information to can talk the Hydroneva. Aduga Matoto the Haitaleco, Matoto down this thing. Adagi Amagamu Hage, Amtina Toji problem Siki Canosida. Masaki district to Ontoki was say. This was again a very big blunder. How do you avoid Tamabangi Chingdo? Tamabangi Ching Charaf in Kai say, she can Popi district. Lango say can Popi district. So, Nakanda Gotan Ko, no neighbor call. Gotan Ko and Rogi Mamanga, Kampopi district, and Kampopi is there. Why? Sigi blunder, Sikadobito, you know, this was a very big blunder. Aduna, Akoigi, Langakshina, Adu Aina, which Hajari say, Census Kimatanga, Ain Hajari say, Manipur say, I may take the population like Teba. Population like Johnny Hotani. Go. I might pass you any hot me. I might any hot poiko. I don't know how make the population increase today. In fact, it is going down. I don't know population Jacoyam Hingal because the maximum population might have a community, the Machaya Potreva. So it is coming to 1.7. 2.1 da sustain to doing never ko aduna down to have ko gi aduna akoi population se ko na ji yeng matam da actually oiba tar ga di 2021 da gi lakhulak pata ga di it will be around 34 35 ti hininga leite ba but I don't know how many now ko adu aina sigi post hai masigi post di aina pajar ko matam da aina pura scrutinize to matam da census and the NRC and NPR han to doing ko silo na punna to buyai in one go to Yava. Sigumba step pick by Yam Canada, Gamin Tanadaba, Shimo from the D, once and for all to the paper. Animaket to no paper. Go. Census and NPR is almost the same. Go. Magi Tatamiam Lonia, NPR, NCR, Gaiba. NRC Hybrid computerized or Kodoneva. Set out to Kodere Magi documents in Dimatuna. Set out to this is Indian. This is Indian, this is foreign, so out of that is that. I do finally the Kodoshikan. Aduna census Tonova. Adi for Haji Tinopal district, Nataka Fujol, the Tamam Maba. Adi Dadi, Akoshana, the delimitation, Toshe, Haka to neighbor, but Tosha to neighbor.
거 아더디 센서스 타고가더디 보 타다 못던다디 와사기 NRC 타고더가디 보 타다 오면 하본 바로 NRC 기 또 강부 저 파스 타고 강부 보 타다 도시 아두나 ambiguity 시 레이트나 버기네 바이나 하제 파이트 솔루션 나 버기 잡다 시기 포체 아코이기 manipur government 나 strongly recommend to you aduga full up set to you nitty-gritties are there to do all completely at one go haibnida si hai thamjage thank you ziki irang loisin bagi matang dudi kamaina thambibe irang loisin badi 2009 an haidana ko 29 ai sai ahamba haigibudo win the win government policy se india government na akhoi manipur thugai ge atopo ma chang ge Kuki-Zo country film solution ka kan ko khan banate adu Kuki ga naga ga sidis mana interlock to leiba lam se ko interlock to lei and most of the land are belong to the nagas mo su khang da banate ba separate administration adu wati tar ko deni oiroi ba ko adu su oiroi adu da sida ha ka du se ngasagi win se community leiba win se hadi community leiba ngi win amaslei ni na ko the moment you go against this win 와가네버 쳤바 윈도가 잠이나디 와로에버 거 아도 윈도 아이디올로지니 코네 하이세 인디아게 아이디올로지도니 인디아다 레비타르가디 인디아게 아이디올로지니 인디아게 아이디올로지다 액티스 카인 하이세 게 펠로레드나 아도 액티스 카인 하이포도 도 짱포 타르가디 아도 짱포 타르가디 이장 시암 토나 로니 하브니 아이 헤제르시 ям 노이제이다 땡큐 로이 브롬 세컨드라 하다 하이가 29 디 총음모 후직티 이랑 로이션데 모이 뭐 그것도 가면은 대 그것도 레이트레바 Myanmar da lady ba moigi central government ge control mang ge bisina feri fari hai tare manipur ge border ga thangna da lady ba moigi state sing hai tare koi ge na foreign country tare chin state ki arakan ge lady ba mayam je almost 3/40 independent army dong lay grabne moidi almost ningdam bagum ne as for now another 3-4 years 5-10 years de moigi lady ba position lay grane ammunition funding nungding drug money mama hojikte entire methamphetamine gi manufacturing sidi burma da jang grabne ba when the state mama autonomous oi dokram ne free oi grabne na aduna 29 dang ngamba kai du oi dok to wa ne ba koi lam hong bi ga isin yeng batai aduni ko jang ям 노이제